ahee sorry, ahee vatsonga va ka hina, ni ta kombela ku swi vekisa swin'wana na swin'wana leswi mi swi kosaka swona. Today ni la ku vulavula hi career ya Mr Post. Kahle Mr Post is not really a copycat ya Benny Mayengani. Ku humeselo ya munhu wa ku tiva ku tlanga game since ka album ya yena yo sungula. Ku ni hleketa ku a tlanga album leyi a tlanga music lowu wa tikatara, even then a hela a cinca hi ku vona ku mindzumba hi yona ya ku trendeni hi nkarhi walowo, then a cinca a tlanga mindzumba, and then hi laha a nga kota ku va a humelela loko a tlanga track ya Huza. So xin'wana xa kona lexi nga xi vona hi Mr Post, munhu lowa wa kota ku tirhisa opportunity loko a yi kumini. Loko ku hambana Benny Mayengani na Prince Rangane na Josh, va hambana Josh Rimani, u tsutsumia kota ku nghena le ka vangwa leri risela la ka Team Rimani, leswi nga endlaku na fan base yi kula. And then xin'wana xa kona i ku na loko Benny Mayengani a hambana na Prince Rangane, Mr Post tsutsumini nakambe a siva vangwa leri nga ta risela la ka Prince, ku endlela ku Benny na loko a tshuka a hlekete ku vuyela halaya a nga koti ku kuma chance ya ku tlhela. So misa loyi munhu wa strategy loko swi ta ka music, and sweswo hi nge swi vuli ku swi fana na loko munhu a ri na team ya bolo. U kuma ku team leyin'wani yi kota ku fika etipaleni hikwalaho ka ku yi tlanga touch ku sukisa endzhaku ku ya fika etipaleni, ene loko team leyin'wani yi langutise yi vona ku phela team leyi a yo tlula nchumu handle ka touch leyi nga ku yi tlangeni. Loko na hina ho tlanga the same, hi nga swi kota ku va hi fikela etipaleni hi hlasela ene hi nga wina. Leswi swi vula ku we are beating them at their own game. Se leswi Mr Post a nga tirhisa swona ku fana na loko na album leyi a nga yi baliya ku n'wina mi tlanga chaka, album leyi a ri more powerful, mara hi tsandzekile loko yi hlangana na ngoma leya ya Benny Mayengani leya ku swa ni fanela leya. Ngoma leyi a yi nga sivi kahle hi ku vulavula ntiyiso. Album ya Mr Post yi zamini, mara ngoma leyi yi ri one hi yona yi yimile album a yi nga siveki leya ku swa ni fanela. Even then a vuya hi album leya ku ni happy Benny Mayengani, like Mr Post na yena vuya kota ku hlaya game ya ku Matsonga va ka hina these days va rhandza slow jam. Loko na mina na zama ku a chaka hi slow jam na ndzumba, I can defeat this guy. And indeed u khukhuleni happy hi ndhambi hi xiyimo xin'wana xa le henhla ngopfu. Lero la ku loko yi ku bili ni xaku na Benny Mayengani i sungule ku byi n'wi nghenisini hi nkarhi walowo. That's why na this year swi chavisi nyana ku va hlangana va humesa album together. Se leswi a swi vuli ku muhisa luya o va copy ya Benny Mayengani, o va na vutlhari bya music hi ku ya hi mina. So ni ta kombela ku Mr Post nkarhi wun'wanyana hi pfa